Siasa cia kuingatwa kwa gavana KAWIRA nicionekete kumatabune nentere cia Kaibo IGEMBE South ndane ndi antu baabethirite bakimeneria gavana KAWIRA no ntubo kwalula wakwa Cancer Center ntere cia Nyambene na wikwa ntere cia KIBIRICHIA no ntumu tutiro kuthiki ntukweru aria kwete kumania na murimo yo cancer nkuluki ni bameneretie karekare ya gavana KAWIRA kuiwatithia oro na uciigira kiokone ke borisi bakiwa gavana KAWIRA nekirite kaunti ya Meru aibwene ne batikumenya no wa mithambia. I will be responsible. I will always be a God-fearing man. I will keep the promise. I remain your Simba, Ryan Mwenda. Another memorable day with you, Dan, is a day I was sworn in as an MCA in Nairobi County Assembly. Dan, another day is when Sean graduated from the Strathmore University. You kept longing for the day till we rejoice together. Ni kiatho kia kuno kia mututigia ni Rintongai Smith kira kikubwithikite nturene ya Kaibo wadini ya kiego giciumbunge kia IGEMBE South na rasiasa ukoni kuthamu kwa Cancer Center yare ya kwigicione bunge ki ni gavana wa Meru KAWIRA Mwangaza sionekete kuata mwanki atongere baki siasa barabo kari kiatho niki bakimeneria gavana nontobo Italia ri ukimenyekana gicione bunge ki murimo jo cancer ni yuthiritwo yuite mantame anene mututigi Smith ari umo wa baraba tete otoro kumania na cancer. Ero di manto ya county. Gavana ombere munya na asiomete mnono manto ya cancer screening hapa na pale kireito yendelea. Lakini gavana ona wekwe bai. Bese cia cancer iko ya no aitera waka Cancer Center na ara kirwa. Ote cancer ekirwa. Cancer ina INYINGI. Ego challenge ya awati baba nguo. Wana mananga onto mtoke muno. Gavumete ntore enwe. Ondigo kinyao KAWIRA Mwangaza. Obati to mura ndo banu bakothira. Tonto echo itware Mathikone ya kwa muturwa. Tware to ya. Duge tware auki. Enge tware Kenyanka. Enge tware nara njia ntobojo. Uri makanto bakathira mananga. So bila tuweke watu ni haki yetu. Cancer Center echoke maua level 4. Na ya pungire ndo level 5. Mse ke kakanse ya minyero wa tritawa arthritis aida ekeminyo stage 1 wake aisabai katwali oma ikande daktari lakini daktari ege ya kuguduliwa mapema akirianga kusimbisha ndo wengine na cancer idare nene lakini ikaminyo mapema ibito maenda eka screenwa okaminyo mbele okali so Cancer Center rato kuibwa mandam gavana au miendia akulita kuno na yonekete no ndo effort ya mheshimiwa John Paul na ndo baba ange bakamuiba to ayo 500 million mwaka yombele mwaka yole 500 million 1 billion 1.5 billion sio yero ila litokeo hoi ando bocho ila lito maua kila ando Nyambene ila ndo nara bore KWABATI ati batu antu bembe nonto uterero rutina sentengi na sentere mutindwa level 5 antovetu antura umeta mwati ntorere riete ruteroro mutuate are amana kendete tesibitare Meru na matokanga ya mawa askirinwa akona dhenere ya atendwa lakini nande kwena center kanza mutindwa muntu me aita mutindwa na Cancer Center nge yeto KIBIRICHIA antovetu kukwendo kaiko menno ni waamba kuendelea ndene ya county yetu ya Meru. KAWIRA akayukia family yake ana aroina na mukuru maroina bayata bakayukia mbesa na bakalita mbesa nde na mbisha uni dimone akono ndibonie aroina KAWIRA batomi China na mukuru umwe wa maroina umwe betete China batomi bai expert kenda beta kwa area intobia cancer equipment ira cha cancer antobau otemo wa daktari otewa expert otewa ndeki care ministry ya health lakini antobau ikitia nara kenda beta kuiambesha akiwa ni expert betete kwa area manto ya cancer ni arankuluki atongeria baba kirite gavana KAWIRA Mwangaza nontobo ikarikare yoro kuremera ngari ni ya Boris Interesia Ruiga abogeta kuremera ngari ni ya Boris Interesia Ruiga abogeta kwa nkulukia madhaya thatu akiwa nikawatirwe ni Boris na bure urongo butheri maeto drama queen ni drama yora na raiwa de Boris agumangare ni Boris akaremera kuo ni umono gumangare ngare nera okaremera kuo okawa no thikwe
Ila Mathiko. So drama hii, we are not ready for dramas. Ndene Meru County. Otherwise, poleni sana. Kande wande bulitane kau. Pato na aituwete. Kinya itie euro. Kinya kawa ui. Kinya kawa koi. No. Na ito kwenda kwa iguru ibare kane amiru. Na ribande kera kabanlo aka kudefend Kawira. Pakera Inspector General arombe msama. Ka Inspector General aromba msama no tibwe dekie Kawira ayetere ichite byangarene mwene no kayo muramu ntona ndura menge yerani. Muramu ria au wakinya ria au Kawira ria au. Na muramu ngero ngero na te membi hapo endia. Kale polisi ya ende kwa nakanga. Wayele eke ya mtokuta ntura no tokumanywa. Waya tatu ya kama tamwamba. Kawira ndona yake ma kunale moyo. Kakwa ndo mwera kinya iti ambulance ekana jike kagarama no tijerenge na ndeba ya no fear tokiwo ai Kawira nyama nanga kuwa wana nyogo uwi nyogo nga nobe Kawira atakwite aderwa changa imwamba so dorwa Kawira imwamba orisi ndemo wate windi areyite kana no edero nyane agemi yago makoze na orisi betaminya. So now I have to statement here we will have to make the guy never receive. Na woni ngiara sende chairman wa kiama kiambas itoragura batu itokowatanira na MCA veto musonda yura baraikirie nikenda Kawira aomba kwanu. Nkiripotera Weru TV kuma Kaibo wa dini ya Kiego ya Ntubotu Igembe South Beta Marion Karugi wa Kenywa.